Kublish bunipi kiparlo. Yaknu ukilian Mbappé. Bat Cristiano Ronaldo. Tengah pedang sobai pi kiparlo share ke channel. Bat lada pide pedang thamai. Sengau pa ban subscribe. Te haga jingya lekai La Liga menin gamin. Hapdeng ke Real Madrid. Percaya ke Leganes. Kenega jingya lekai. Kalong keba itanat bha. Hakaba baro arlian kini kitim. Kila ya lekai bha. Hakaba hakamnit keba lai puar. Ke Real Madrid. Kali yo ban tep shigul. Lengbak penalti. Balashim do Kylian Mbappé. Henry tang menit ke balai pulai. Kali Leganes. Kali yo ban penpai ya kena ke gol. Pada menit ke pasau pui. Kali Leganes. Kali yo biang mentep iya ke gol. Henry menit ke pasau penyo. Bellingham. Oli yo ban penpai ya kena ke gol. Pada menit ke bat nyo penriu. Kylian Mbappé. Oli yo ban tep iya ke fast free kick jongo. Bat kena ke free kick jongo. Kalau pelong ia ke Real Madrid, ban job dan lain arkul. Tena kaliang jong Kylian Mbappé. Ulah equal, ia Cristiano Ronaldo. Akaba, uli ia ban tep dan lain pelai kul. Haka first season jong kumba Cristiano Ronaldo. Uli ia ban tep, bat mentah ke La Liga. Kadang don hapdeng keres, hapdeng kini ki arteli kitim. Ke Barcelona bat ke Real Madrid. Kat bana kaliang jong ke Intermiami ro. Haka jing lekai MLS, kala lekai bha. Haka ba kali open job, da arlo way cool. Kabau Lionel Messi, uli open tep. Haka menit ke basan busan, adin balapan syong ben yau. Bat ke Intermiami mentah, kadon haka top 1 jong ke table.